Ndabasuhuje, iyi ni Intego. Iyo tuvuze igisirikare gikomeye tukumva igisirikare gihambaye, igisirikare gitinyitse, igisirikare gifite disipurine, tureba mu ngeri nyinshi. Ariko iyo twumvise ibihugu bitandukanye bifite igisirikare gikomeye, duhita dutangira gutekereza Amerika, tugatangira gutekereza Uburusiya, Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu bya Koreya, Abayapani ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Ariko twagarutse hano muri Afurika. Afurika nayo ifite igisirikare gihambaye kandi gikomeye. Nabateguriye ibihugu 10 byagaragaye mu minsi mike ishize gifite igisirikare gikomeye, uko tubikesha inkuru News Times. Dufite amakuru twakuye kuri The Magazine, inkuru zitandukanye, inyamakuru benshi bitandukanye bagiye batangaza ibihugu bikomeye bifite igisirikare gikomeye cyane muri Afurika. Turahera ku cyambere tugeze ku gihugu cya 10. Igihugu cya mbere gikomeye gifite igisirikare gikomeye muri Afurika ni igihugu cyitwa Misiri Egypt, kiyobowe n'umugabo witwa Abdel Fattah Aziz. Iki gihugu cyabonye ubwigenge ku itariki ya 8 Gashyantare 1922, kikagira abasirikari benshi cyane ibihumbi 438, ibikoresho bihambaye by'imodoka z'intambara, ikagira imodoka z'intambara ibihumbi 476, kikagira indege z'intambara 1020. Mubyibuke ko iki gihugu mu 1973 cyatsinze Isiraheli ubwo yagiteraga. Misiri barahangana, barakubitana, Misiri ishira Isiraheli ku butaka. Igihugu cya kabiri gihambaye ni igihugu cyitwa Algeria. Iki gihugu kiyobowe n'umuperezida witwa Albert Madidi. Iki gihugu kikagira abaturage benshi miliyoni 46. Iki gihugu cyabonye ubwigenge ku itariki 5 Nyakanga 1962, kikagira abasirikare benshi ibihumbi 120, kikagira imodoka z'intambara 1500. Tubyibuke ko iki gihugu cyabashije kurwana n'umutwe w'iterabwoba wakirwanyaga witwa Al-Qaeda. Igihugu kibyikorera nta bufasha bundi gikeneye. Ibi byatumye igihugu kiza ku mwanya wa kabiri, gishora akayabo k'amadolari k'amamiliyaridi angana n'ibihumbi 650 mu gisirikari buri mwaka. Igihugu cya gatatu ni igihugu cyitwa Afurika y'Epfo, Afrique du Sud, kiyobowe n'umugabo witwa Cyril Ramaphosa. Iki gihugu cyabonye ubwigenge ku itariki ya 30 Gicurasi 1910, gifite abaturage benshi bangana na miliyoni 63. Iki gihugu gifite igisirikare kingana n'ibihumbi 62 bikora kandi birwana, abo bita Active Armed Force, kikagira n'abandi basirikari ba reserve ibihumbi 17 bita Reserved Armed Force. Gikoresha ikoranabuhanga rihambaye, kikagira radari mu nyanja, kikagira na bwa bwato bwa submarine bukunda guhagarika ibisasu bya torpedo. Kandi iki gihugu kirakomeye kuko gifite umusanzu ukomeye cyane mu bihugu byishize hamwe by'amajyepfo ya Afurika byitwa SADC. Igihugu cya kane ni igihugu cyitwa Nigeria, kiyobowe n'umugabo witwa Bola Ahmed Tinubu. Iki gihugu gifite abaturage bangana na miliyoni 222, hagati ya 222 na 230. Iki gihugu gishora amamiliyaridi y'akayabo k'amafaranga miliyoni 600 z'amadolari ya Amerika. Igihugu cya gatanu ni igihugu cyitwa Kenya, kiyobowe na William Ruto. Ayoboye iki gihugu cya Kenya cyahawe ubwigenge ku itariki ya 12 Ukuboza 1963, igihe cyari kiyobowe n'ubutegetsi bw'Abongereza. Iki gihugu kikaba gifite umubare w'abaturage ungana na miliyoni 56, kandi kikagira igisirikare cyitwa KDF, Kenya Defense Force. Kikagira imodoka z'intambara ibihumbi 20
marine, kikagira n'indege zo mu bwoko bwa Auguste z'intambara. Iki gihugu gishora miliyoni 595 z'amadolari y'Amerika mu gisirikari cyabo buri mwaka. Igihugu cya gatandatu gikomeye muri Afurika mu gisirikari kandi gihambaye ni igihugu cyitwa Maroc. Maroc iyobowe n'umugabo witwa Azizi Akanochi, gifite igisirikari cyitwa cyangwa se ingabo z'igisirikari cyabo zitwa RMAF, Royal Moroccan Armed Force. Iki gihugu rero cyabonye ubwigenge mu 1956. Kimaze kubona ubwigenge cyashinze igisirikari, kugeza ubu igisirikare cyabo bangana umubare 1,195,800 by'igisirikare, kikagira indege 323, kikagira imodoka z'intambara 1,348. Iki gihugu gishora amafaranga arenga miliyoni 340 z'amadolari ya Amerika buri mwaka mu gisirikare. Igihugu cya karindwi ni igihugu cyitwa Tunisia, kiyobowe n'uwitwa Kahir Saidi. Abaturage gifite barenga miliyoni 12, gifite igisirikare cyitwa TAF, Tunisian Armed Force. Nyuma y'ubukoloni bw'Abafaransa cyahawe ubwigenge kuwa 20 Werurwe 1956, nibwo bahawe ubwigenge. Kikaba gifite abasirikari mu 35,800, kikagira imodoka 350 z'intambara, indege 139 z'intambara. Tubyibuke ko muri 2011 umutwe witwa Arab Spring habayeho imyigaragambyo, batangira kurwanya ubutegetsi ndetse no kwinjira mu gihe cy'intambara, ariko aba Batunisia barabyikemuriye, babikemura neza cyane, nta bundi bufasha bakeneye. Iki gihugu gishora miliyoni 550 z'amadolari y'Amerika buri mwaka mu gisirikare cyabo. Igihugu cya munane mu gisirikare gikomeye ni igihugu cyitwa Angola. Angola iyobowe n'umugabo witwa João Lorenzo, gifite abaturage miliyoni 37. Iki gihugu cyahawe ubwigenge mu 1975. Nyuma y'ubwigenge bashinze igisirikare cyitwa AAF. Igisirikare gifite imodoka z'intambara 140, indege z'intambara 270. Tubyibukeho kandi mu 1975 kugeza muri 2002 bahuye n'urugamba rutoroshe rw'ishyaka rinini rya kabiri mu bunini muri iki gihugu cya Angola, ribarwanya ryitwa UNITA, National Union Independent for the Total Angola. Iri shyaka riza gutsindwa, Angola irakikemurira. Babonye ko batsinzwe bahita batangira kwiyunga kuri iki gihugu. Igihugu cya 9 ni igihugu cyitwa Libya. Ubwo muri 2011 Muammar Gaddafi wari uyoboye iki gihugu yapfuye amaze kuzamura iki gisirikare mu mbaraga zitandukanye, haba mu mbaraga z'ibikoresho, imbaraga za gisirikare, amafaranga yari yarashoyemo n'ibindi yagiye arakora. Mu byuke ko Muammar Gaddafi yarakomeye cyane ku buryo yagurizaga n'Ubufaransa amafaranga menshi cyane. Uyu Muammar Gaddafi yabasigiye igisirikare kugeza maginga kingana n'umubare w'ibihumbi 76, kikagira imodoka z'intambara 400, imodoka z'intambara 400, kikagira n'indege z'intambara 46, kikagira amato nk'ayo bita battleships, ni amato yayandi akomeye na submarine zo mu mazi, zimwe zihagarika torpedo, bya bisasu biremereye bya torpedo. Iki gihugu rero kikaba gifite radar ikomeye cyane muri iriya nyanja ya Mediterane. Iki gihugu kirakomeye, ni igihugu cy'amatsiko, ni igihugu buri wese yarategereje kumenya, ni igihugu buri wese yarategereje kumva ngo mbese kiri hehe. Iki ni igihugu cy'u Rwanda, nicyo gihugu kiri ku mwanya wa 10 mu bihugu bikomeye cyangwa se bifite igisirikare gitinyitse, igisirikare cyo kubaha, igisirikare ntavogerwa, igisirikare utapfa
kunyuraho uko wiboneye igisirikare gifite disipurine. Igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'umuperezida wa repubulika Paul Kagame. Igisirikare cy'amateka gifite igisirikare cyahagaritse jenoside mu 1994 yakorewe abatutsi. Iki gihugu gitanga umusanzu mu kurinda no gushaka amahoro no guharanira amahoro hirya no hino muri Afurika. Murabyibuka Cabo Delgado, za Mozambique, murabyibuka hirya no hino, murabyibuka muri Sudani za Khartoum. Iki gihugu RDF zakoze umurimo ukomeye cyane mu kugarura amahoro, haba mu buryo bwa discipline, haba mu buryo bwo gufatanya n'abandi, gufatanya n'abaturage. Iki gihugu n'ikindi mu minsi ishize mwabonye ko gifite imbaraga zihagije ubwo bahagarikiraga ibisasu mu kirere, ubwo DRC yoherezaga ibisasu ishaka kurasa mu Rwanda, bakohereza bya kizimya bisasu, niba ari kizimyamoto, kizimya bisasu kikajya kibikakirira mu kirere. Izo ni imbaraga z'igisirikare, imbaraga za discipline. Kandi iyi nkuru tuyikesha magazine ivuga ko u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, ifite ubuhanga buhambaye bwo kurwanira ku butaka, ndetse kikaba n'igisirikare gifite discipline cyane. Ni igisirikare ngo cyatojwe kutava kwizima. Ni igisirikare kikarwana kivuye inyuma, ntabwo bemera gusubizwa inyuma iyo bateye ngo ntibatsindwa. Niyo mpamvu rero iki gihugu cy'u Rwanda bagifashe barakizana kirenga bya bihugu bindi mwakekaga bikomeye, bya bihugu bindi mwakekaga bihambaye, kiza ku mwanya wa 10. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gikomeye mu gisirikare. Nari nababwiye rero ibihugu 10 bya mbere bikomeye cyane mu gisirikare. Igihugu cya mbere mbabwira ko ari Djibouti, igihugu cya kabiri mbabwira ko ari Algeria, igihugu cya gatatu mbabwira ko ari Afurika y'Epfo, igihugu cya kane mbabwira ko ari Nigeria, igihugu cya gatanu mbabwira ko ari Kenya, igihugu cya gatandatu mbabwira ko ari Maroc, igihugu cya karindwi mbabwira ko ari Tunisia, igihugu cya 8 mbabwira ko ari Angola, igihugu cya 9 mbabwira ko ari Libya, igihugu cya 10 mbabwira ko ari u Rwanda. Nicyo gihugu cya 10 mu kugira igisirikare gihambaye cyane. Ndagusaba rero, niba unyuzwe n'iki kiganiro, unkandire subscribe, ukore no kuri iyo nzogera, kugira ngo iyi televiziyo yitwa Intego dufite ni ukugera kuri byinshi. Intego dufite ni byiza, twiyubaka kandi dukomeza gutera imbere. Ni Babalao. Mukomere cyane kandi turi kumwe nk'umuntu umwe. Asante sana.